Gonzales, Kate Gilas, BJ and Fatima Manlutak, Wayley, Midel, Winston, Jenna, Ashley Macy, El Sunrise, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Tony Mendoza, Ning Paarit, Ronnie Gatus, Rodel and Jinky Manyalak, Jess and Mel Serrano, Johnny and Juanita Manyalak, Juanita David. Para Kim birthday dari Tessa Arcilia, Kent Luis Manyalak. Para King makapasubaling kay Adwanandi, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerry and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Aisel and E.J. Valentino, Joseph Emilu and Ethan D.G. Acomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek, Chris and Lisa Pineda, Nicholas Dizon, Gemma Bell Dizon, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper, and Conrado Bisda. Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Birinya Manugid, Martin and Jem Palo, Betty Ong, James Benedict Layug, Maria Fatima Castro, John Alfred, April Anika May, Aliana Marie, and Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Jacqueline Bautista, Joshua Angeles, Rosario Gilas, Pauline and Grena Calbang, Paulette Tubil, Ramonita Giao, Roel Bautista, Ruth Ann Inco, Enria, Estela Marie Ocampo, Eronimo Gatus Jr., Mark Ener and Jerry May Paarit, Michelle Ann Paarit, Arturo Torres Jr., Eliza Rose Kayanan, Renz Mark Santos, and Joshua Rom Sunglaw. Para King Malagwang Kapaldanandi, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Francisco Inco, Ives Gabriel Sanchez, Cristina Sanchez, Ines Gosum, Norma Quezon, Terry Davis, Brian Ian Doremon, Francis Dabu, Monico Tungol, Romeo Lasco, Ramses Tala, Rima Kayanan, Nori Manlutak, Josie Inco, Joanna Marie Ramos, Feliciano Malig, Rodrigo Torres, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Diane Christy Jones, Yuna Claire Ocampo, and Joseph Magtoto. Para King Kapayapanding Kaladwadi, Jerome Maria Ulian Simeon Lauriana, Pelino Salome Jose Sr., Isabel Gloria Evelyn Aguas, Angel Amparo, Felicidad Melanio Paulino, Patricia Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino Loreta Pedro, Cecilia Ulia Medalla, Amilcar, Renato Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Meriilda, Librada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Among Tony Dumawal, Jesus Taya, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severina,
Andres Clara Oseboy Between, Columbina Inco, Pedro Leander Orense, Elena Ulian Roque, Columbina Inco, Jennifer Rapi Feliciano Sr. and Jr., Erlinda Modesta, Luis Corazon Emmanuel Benita, Pacifico Jerry Alice, Ruben Sr., Elena Reynaldo, Alfredo Sr., Teresita Saturnino, Resting, Carling, Berting, Rosario, Mario, Tim Monks, Oscar Alistair Sunrise, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Jesus Maria Arsenio Benamin Jennifer, Gloria Valentino, Jaime Marisa Cristina, Vivencia, Ignacio Pasencia, Jolica Serafin, Rosalinda Ibarra, Basilio Juana, Victoria, Marcelo, Ernie, Justin, Jimmy, Pablo, Mirna, Roberto Wang, Marceliano, Angelina, Basilio Escolastica, Antonio Rebecca Cuevas, Nicolas, Iluminada, Gliceria Corazon, Presi, Caleb Lorenzo, Marvin, Andrea, Francisco, Felisa, Carlito, Ernesto, Eulalia, Benedicto, Arsenia, Epipanyo, Maximo, Raymunda, Maria Inco, Maria Arsenio, Jerry, Veronica, Angel Cruz, Encarnacion, Ernesto, Alan, Benedict, Marcela, Carmelino, Miguel, Joel, Jula, Ivana, Gabriel, Marlon, Bilyang, Rading, Encarnacion, Wilmar, Enaro, Noel, Michael, Maximo, Juliet, Obe, Karen, Joan, Clelan, Cornelio, Marcelina, Dionisio, Mervin, Dalugdugan, Sitates, David, Castor, Uring, Santiago, Nilo, De Leon, Erning, Sevilla, Nicolas, Apolonia, Pablo, Hermenilda, Victoria, Felipe, Herminia, Antonia, Marivic, Among Aris de la Cruz, Nel David, Roel Soriano, Benita Carreon, Ria Monreal, Enaro David, at di maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na karetang ala ng makaga nakakarela. Popo ka nung metong mang birthday o se lapira. May meron dyan pong dinalan. Jabi tayan po para kim birthday ng Jose Lapira. Kapanyausan ka rin kakasal. Ijan Zacarias III, Arcunanan, at Judith Marie B. Lopez, ning San Juan Bautista, Betis, kasal king January 5, 2024, King San Guillermo Paris, Bacolor, Imaclean del Rosario, ning Santa Ines, kasalyak ang Rona May Kabawog, ning Pio Porac, king December 10, 2023, ing kasalda king Christ Light of the Nations, Paris, Porac. Ilorli David ning San Juan Nepomuceno, kasalyak ang Sara David ning Santa Rita, king December 9, 2023, ing kasalda king Immaculate Conception, Paris, Guagua. Nung ating kumbalong kasangkanan, ban emi tuloy dating kasal, pakisabi namo po, King Cura Paroko o King Paris Office. Dakal pong salamat. Announcement po. Pakamalan kong kabalen at kaparokyo. The following financial report enclosed in parentheses. Pakamalan kong kabalen at kaparokyo. Financial report for the month of October
Total cash receipts, 419,452 pesos. Total expenses, 279,809 pesos and 85 centavos. Total excess receipts, 139,642 pesos and 15 centavos. 50% Dapureti, Muntalacan General Funds, 50% Paris Priest Discretionary Funds. Muna po atinla naman pong panagkat Pulayi para kang ima, a family foam run edition, ing Immaculate Conception Paris, Guagua, king daratang a December 2, 2023, atinla pong sidyang but kilwal para karing bisa pong mag-register. Kadwa po, kalupa po king milabasa na banwa, pag masusyantaya po ing solemnidad ng Kristo. Ari ning meto sikluban, king daratang a Domingo, kambening dulang presensya, lamak, dalo at bendisyon ning ari. Makabuklat siya po ing katamong pisamban, manibat ngening Aldo, Martis hanggang tutuking, Domingo, bantanggapan ing nanumang malyari tamong, lawuslob ayampang para karing kapatad tamo, kening parokya, detang peka kalulu, karing kalulu, o poorest of the poor, abyas, delata, vitamins, kape, mayumo, condiments, at miyayaliwa pa. Malyari tapong mami nanuman pamangan opera, ban isaw karela. Milagak la po pansamantala reting regalo tamo, King Baptisterio, King Bungad ning Pisamban, arapaning relikya ng Santiago Apostol. Atin mo naman pong milagye donation box, karin ban ibaldog ingke kayong financial asaw. Malyari yula naman pong idwang ringke kayong saw, king misang Sabado o Domingo, karing kaya kayong bisitas, at miralala reni, king Pisamban, king November 25 and 26, 2023. At malyari kayo naman pong midwang at paresibong donasyon o kaya po mag-monthly pledge para kaniting Christ the King Service Funds. Anya pong milabasa na banwa, may kalikum tamo pong may get 80,000 pesos worth of donations in kind and 80,615 pesos donations in cash ameging seed money na po ning Christ the King Service Funds tamo ame gamit karing outreach at feeding activity ring kayanakan relief operations, karing may labasang bagyo, panyaw, karing pakakalulo at masakit, at tagimpantarin pong makalikom tamo pong mas marakal pang pondo, ban asundo tamo po ing inumpisan tamo pong scholarship program at educational assistance, karing mapilan tamong kayanakan. Kayari na po ning misang 5 p.m. king Pisamban, king daratang as Sabado, November 25, 2023, milagakya po ing Santissimo, king Oratorio, mitalakad lalam kumbento, at mika overnight adoration, ban sambantayo, hanggang kinabukasan, kay batning tauling misang 5:30 p.m., November 26, 2023. May prosesyon niya po king pipaglimbunan ing Santissimo Sacramento. Anyaran tapo ing pasisamba tamo at si Claude potang dumala niya ing katawa ng Kristo kabang makalwala ring kaya katamong larawan ng
Kristong Ari. King kagulutan na po ning mobile ning Santissimo Sacramento atin pon track nung nukarintala mo naman malyaring i-offer ding pamangan at pera tamong buring idwang karing pe kakalulu tamong kaparokyo. Mayari po ing prosesyon king benediction o bendisyon kambening Santissimo Sacramento king patio ning pisamban at magari nita po ing ceremonial lighting ing opening ding Christmas light and decoration po king patio. Abi-abi tamo pong samba at makiwangis kang Kristong Ari. Aminuna ng sinuyo at may kiwangis karing pakakalulu. Nanuman ing ayam pang tamo, malatiman o maragul, makapagdala ng kapasnawan at kanawan, karing peka pakakalulu tamong kapatad. Kasanmetong yu, king pamanyuyo, king Gino, at king Balayana. Sign, Reverend Father Gian Peña Sagum, Parochial Vicar. Sabla po yan ingin mo.
Kilagay nagpampo ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Yung kapayapaan ng Ginoo, manatili kay kayo. At kaya ka antimurin. Kalugurang kapatid, kaniting kay katamong kapag masusyan, tauling Domingo, bayo yung Kristong Hari, kapito na pong banwangini, yung kay katamong panalangin at pamangilala, karing pakakalu, World Day of the Poor. Nyasat kaniting kay katang kapag masusyan, pag anak-anak kay kataning apong Ginoo, lumakanano tayo nga katagmo. Akatagmo tayo at malyari tayong suywan, lalong-lalo na karing pakakalulo. O yan yan kay katang pagmasusyan kanyan, kendaratang Domingo, lumakananong Kristo din natang iya, at may kisanmetong iya, yan he identified himself with the poor. Iyan sa kanilang kay katang kapag masusyan, at doon taking apong Ginoo, in kayang pakalulo, lalong-lalo na karit ang pamikatagon, niya tayo kinilala at linawan talang malati yung pakakalulo, niya tayo ikit yung apong Ginoo. Nga sisyan tamo yun yung kakatang kakulangan, at pasipayo, buklat tala rin puso tamo, baka nita luba na lang ng kayang lugod at ng kayang pakalulo. Magkumpisal ko kin Diyos, ang may payan tuto, at kay kapatid, uli may kasalo kang binat, kingisip, amano, at tapat, at may luwang kakulangan. Uli ni tapan ni Kapupo, kan Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karisablang anghel ang pong santo, at kay kapatid, ipanalangin niyo ko kin Diyos, at kinutamo. Kin Diyos ang may payan tuto, pakaluluan na katamo, at yung mga patao din kasalanan tamo, idala na katamo, sana kimbiye, alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Malalangin tamo. Oy paming at Chubanwa, akapila naman mabiye pagmula ng sablang bayap. Manibat kang kamumulan, pengakwanan mo na yung kaligtasan ng tao, kapamilatan ng paintungol ng panyatang ng kakanganak, yung Ginoong Jesucristo. Sopan mo kami tanggap king kayang katutuan, at pasigla ka rin puso ming king tulan ng kayang pangako, bara kang asuywan, mit mong kasalpantayanan, at lugod, at akilala manggaman kapilan,
pingligayin ng kay kampangayatyo. Itiyaw doon ming kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasangibat king libro ning Kasebyan. Ing waga sa yasawa, ninong manakit kaya, migit yang epalak aulaga kesa karing prutas. Ing puso ning kayang esposo, kumpiyansa ya kaya, at kapilanman e makalulu king ulina, kabangatin biena, king asawa na pawang mayap ing daraptana. Kapilanman alang marok, alayang patugot, mamabal, lana, ampon lienso. Lulubid yang sarili ng sinulad, at iya ing mamabal. King sarili ng imalan, malam yalog karing kalulu, at karingatsu king pamangailangan. Ing timyas makalinglang, ing legwan kukupas. Dapot ing babaeng ating takot king Ginoo, mga intulid yang purian. Pasalamatan niya king sablang dapat na, mga intuliran niya ing kagalangan ding sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, mapalad la ding makitakot king Ginoo, mapalad la ding maglakad karing daklat na. Mapalad la, mapalad la, mapalad la, mapalad la. Tutukita mo po kayong pamagkanta. Mapalad la, ding makitakot king Ginoo. Mapalad lang, maglakad karing daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, ding makitakot king Ginoo. Mapalad lang, maglakad karing daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Mapalad la ring taong mamintuking Ginoo, at mibibiye tutupad karing kayang kautusan. Mga biyayan ka, king bunga ning kaya kang kapagalan. Maging masaya ka at minawa ka biye. Mapalad la, ding makitakot king Ginoo. Mapalad lang, maglakad karing daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. King pibale-bale mo, ingke kang asawa, mangari aking ubas a mabunga. Dinganak mo, may ngari lang sa giwang ulibong tanaman, ang makapadurot king kekang dulang.
Mapalad ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Makanyanyang mipala ing taong mamintuking Ginoo. Ing Ginoo, bendisyon na nakasa, manibat king Sion. Akit mo sanang minawaya ing Jerusalem, kay kabaning biyemo. Mapalad la, ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Tesalonica. Kapatad, na kailangan ing isulat ko po ing panahon at oras ang mapalyari lareting bage. Uling ikayo mismo, baloyo kingingaldo ning Ginoo, kalupane ning panyatang ning mapanako. Potang sasabihan da ring tao, payapa at panatag ing sabla-sabla, biglang datang ing kasiran. Ela makaligtas uling ing panyatang naniti, kalupa ning pamiramdam ning babaeng manganak. Dapat ikayo, kapatad, ala kayo king karalumduman, inya na kayo abigla, ningaldo ito adatang anting mapanako. Ikayong sabla, anak na kayo ning sala at anak ningaldo. Tamo para king dalumdum o para king bengi. Inya, sukat tamong manatiling makagising, parating makasadya at malinaw pamisip, anti ringaliwa. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Manatili kayo kanako, at manatili ko ke kayo, nga naning Ginoo, ding sangako, mamungalang dakal. Ing ginuman tabi kay kayo. At kaya ka antimuri, Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo.
Jesus selita na iting tanim haga karing kayang alagad. Ing kayaryaning banwa pakiwangis me kaniti. Ating taong maglakbe king marayong lugal. Bayo ya menulakan ninawos na laring kayang ipos at penibala na karela ing kayang pibanjan. Ing balang metong karela, likwa na naneng kwaltang pilak agpangking kayang gelingan. Ing metong, likwa na naneng 5,000 pesos, ing kadwa 2,000 pesos at ing 3,000. Kaibat na lang ayin trigareti, mekone. Kanita mo rin, itang tinanggap 5,000 pesos, pemuhuna na laring kwalta at apadobli nala king pakinabang. Makanyan mo naman ing depatanan itang tinanggap 2,000 at apadobli nala ring tinggap na. Dapot ing ipos at tinanggap 1,000, linwalya at kinulkul king gabon at karinala selikot ding kwalta ning kaya nga mo. Kalabas ning makabang panahon ning amo ding ipos sareta, migbalik ya at menyawad yang kwenta tungkol karing alagang peniwala na karela. Ing ipos sa tinanggap 5,000 di natangiya. Sinabi na, Ginoo, likwanan niyo ko pong 5,000, lawan niyo, mi kapakinabang kong aliwang 5,000. O reni po, nga naning amo na kaya, masanting, salamat king sipagan mo't katapatan. Anti na ni nga paniwalanda ka, karing anti kareting ulaga. Asahan na mo, ipaniwala ko laki ka, ring lalong mas mangaragulalaga. Mekeni, makisulo ka kanako. Kay ba't nanita, di natangya naman ing ipos at tinanggap pa 2,000 at ngana. Likwanan niyo ko po nga 2,000, albenyo, o reni pa rin nga 2,000, ameging pakinabang ko. Ngana ning kaya nga mo, masanting, salamat king gelingan mo't katapatan. Anti na ni nga pagkatiwalanda ka, karing anti kareting ulaga. Mekeni, makisulo ka kanako. Dintang yan naman ing ipos, ami panibalan 1,000 at ngana. Balo ko po Ginoo, king maigpit kayo. Pupupul kayo, king iyo tenam at papalot kayo, king iyo silbaganan bini. Uli na niyan, migaganak ako. Inya selikot kula, king kulkul, tingke kayong salapi. Ore ni po, ring perayo. Alakang kwentang tao, tiktak kaking katamad, nga naningamo na keya. Balo mo palang pupupul ko, king eko tenam at papalot ko, king eko pipagalan. Bakit mo labildog king bangko, ring pera ko, banking pamagbalik ko, musay nga subli mo la, nunemi ka interes lamo man sana. Ngeni, kuwanan yu la ring kwalta keya, at ibiyayo la, king mika pakinabang 5,000, uling ingatina, mirinan niya pang lakwas, ang gaking maging labis-labis singat syukeya. Dapot itangala, pati na itang dita kat syukeya, milako pa. Tungkol naman keningalang kwentang hipos sa ini, iyugseye king karalumduman king luwal, ban ka rin niya manangis at mitigis ay ipan. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. So mapupupus ne po, ingay katamong liturhiya para kiningausan tamong cycle A. 33rd Sunday tanang ini, and then next Sunday, yapining Christ the King. At metong yang paalala kay katamo yung gagawan taking liturhiya, at katana katamo, bang kilalanan mo naman na datang ingaldo, ne po, mapupus mo rin ing eganagana. Okay? Mapupus, datang ingapong Ginoo. At masanting apigunaman tamo, at pangnamo rin kinindindam tamong ebanghelyo, yan pinimpamang ilala,
nino yung kikatang sa salpantayanan at Diyos sa ini. Nino yung kikilalanan tamong danatang Ginoo ay ni. Itamo po, at yung tamongan, malamo mo, image o pandalawe, karing kikatamong pengari. Okay? Miyayaliwa, makanyan may nga kakiting anak mo. Siguro, may itong yung assignment ko po kayo. Kung nanyo rin kayo kong anak, makananod ako nga kakit. Makananod akong lalawan. Uling maragulya po, yung epektura rin pengari, king pamangilala, king apong Ginoo. Uling, makanano kang makipag-deal, karing anak tamo o anak yu, makanyan tampakilala, makanano tayo naman nakakit, king apong Ginoo. At sabi ko po din na kin Domingong 80, 33rd Sunday, iniintelaga ng Pope Francis, mag-start 7 years ago, World Day of the Poor. May itong apaganakana kay katamo, kimpe ka puso na ning maya pabalita, yapin ding kaludo. Ding kaludo. Kaya karintala karintaya tagpuan, ing apong Ginoo. Yan, next Sunday kanyan, ing kakatang Ebanghelyo, if I'm not mistaken, yapin itang mauku, ano ning apong Ginoo? Pepay naman nyo ko. Danupang ko, pepakanan nyo ko. The poor. Yapin kaganakantala, uling, tamo miras banwa, nung lakbangan tala. Malyari. Malyari. Uling, ing apong Ginoo at tsukarela. Pigunaman tala rin yung pamamasa, lalong-lalo na ining Ebanghelyo. Siguro po malino naman kay katamon ining pekiramdaman tamo na makananong Yesus ginamit na yung metong atalimhaga ating kanong metong ataw, meglakbeya at tinaos nila din kayang ipus o katulong po. Misan nating metong ayanak nga nakang mana yung anak po, mga kaya, 4 years old, mami na pagtiwalan may ining kay katamong kaya, kay katang kayabe, nga na. Kayabe bale. Ay, nga na. Just 50 pesos, kaya manapagkatiwala ka niyan, nga na. Nga na ng anak. O ba't ako pagtiwala mo ko kaya? O ba't siya pagtiwala mo ko? Kasi bengi na niya kakiting anak na uling mag-O'Brien. So, nung pansinan mo, ining sinabi ng Jesus sa talimhaga, nung pakalawen tayo, no ka rin ka manakit na metong ataw, tuturing na wala mo bossing niya, kay ba't pagtiwala na la, dening kayang ipus. Tinapo kayong makanyan, mag-abroad kayo, pantalan nyo la rin pera yu, karela? Panibala yu la? At yung pong makanyan, tingkong balong makanyan? Mag-abroad siya, kay ba't? O, panibala ko laki ka rening 500 na milyon. Nga na. At yun na pong makanyan. So, dini pong dindamtamo, tinranslate 2 pesos, di takla mo rin 5,000, 3,000, 1,000. Pero nalwentan po, maragul, o lagay yung pagkatiwala. Uli nga din yung burin pakit kayo ni nga pong gano'n. Yung burin ng pakit kay katamo, nung panayan tamo yung kayang panyatang, nino yung Diyos sa kay katang paninayan. At yung pakilala ng Jesus kay katamo, yun yung Diyos sa kay katang paninayan, metong yung Diyos na makasadyang itaya, ing gana-gana, ban pakit na yung tiwala na kay katamo. Tutunan nini, mo bagay-bagay, mo itang pasalamatan tamo ring material na babiyena, dapat tamo panegaganakan, impe ka maulagang pigtiwala na kay katamo, yapin ng kayang anak. Makanyan niya magtiwala ingapon din.
At tuyan niyang masasalamin kining Ebanghelyo. Ngayon kay katang Diyos, magtiwalaya kay katamo. Yasat karining atlong kayang ipos kayang istorya, dining adwa anyang pigkatiwala nala ng giwara. Kaisip de ing karelang Panginoon. Yan ang giwara, kagad, big business lang. Paano kay sarili ra? Uli nga kita mo. Anyan datang ya, ing karelang Panginoon na sinabi ra, Ginoo nga na, pagkatiwalan mo kumakanyan, oreni pa rin tubo. Pero sa likod din ang tubo. Nune, pinyedala. Mag-business lot, not for themselves. Nune, may kisan metong laking business na ning karelang Panginoon at ing karelang tula, paninayan din datang masaya, ibiyere. Uling pagkatiwala na lang ning karelang Panginoon. At tila magtiwala la king karelang Panginoon. Uning katlo ng milyari. Ining katlo, naikiting tiwala na nitang kayang Panginoon. May kumpisayang mengwenta. Na sinabi na, baro la kayo nga na. Kukuha na nyo yung ngayon tenam. Nakukaburing kukuha kay kayo. Nya huling tatakot ko kay kayo, sa likod ko niya mo yung penibalayo. Nya pong pigugunamang kay ni, Diyos ko ako, siguro yung tao ngayon may papatudtud. Rekalo pa rin ang adwa na masaya, siguro full of anxiety. Siguro aldoldo, halos na matutud, babanten ni tangkulkul nung nukarin, kasi po tako nandala. Yan pag nasana na mo, datang nasan, madbiya ko na ini, ala napakilam kanita. So nani sasabyan na kay katamo, nining talimhaga. Itamungan, ing Diyos, tayo pitatakutan. Bubalo na nga istorya ako na kay kayo, ulin daratang na kanya ni Simbambingi, inagkada ko nisan kitang metong baryo kay Mexico, ban magsimbambingi. At ating mandakit ka na ako, maka-owner lang. Kaya nakanla. Minsan, anyang pauli na kung babalik na ako sa seminaryo, pag-istoryada, kahit kitang dako, among, wala siguro datang yung apong ginukanyan, makatakot na. Ako porme kay apong ginuta mo. Ako'y po datang yung apong ginuko, dakala musikus, dakala banda, masaya. Bakit? Uling indarat ang kaluguran na akong kaluguran. Indarat ang iya mamarusa. At yung may pepakit ng Yesus, sinabi na, tinubod na ningig pa, ban mamarusa, nun ban magligtas. Siguro makatakot siya po, taliwayan Diyos yung paninayan niyo ako. Yung kakatamong Papa, yung nakatamong lawan, yung kakatang sarili, antimong maglakbay. Maglakbeta mo kay tiking yato. At ding minuna kay katamo, lalong-lalo na ating Santo Papa, gagamitan ng larawan na ning barko. Barko. No? Barko na maglakbay. Anya pong kapilan pa mo, ikitsyo balita, king party na ning Europe, may ka-drought po. At tatandaan niyo ito, may kabit kayong balita, kayong Facebook, kayong media. Kaya ting meto nga lugar na ita pupunta lang deren tao. Huling mag-sailing, mag-boating lang. Makatwag lang mo po retang bangka, barko. Bakit? Alang danom. Alang danom. Imbagay, safe lang po. Bakit? Safe lang. Huling ilalumbog. Naman migalo. Ing Santa Iglesia bilang meto nga barko, makikilala mo po king pamaglakbay na. At malyari ang maglakbay Santa Iglesia, king dagat. Ne po, bilang barko,
maglakbeya king dagat. Minsan natin kung abasang caption, nga na makanyan, imbarko, lulbugya, uli na ng danom, at yung danom kindayat malat. No. Lalbog imbarko, uling lulubin danom, kimbarko. Ulit ang kepon Imbarko, lalbog, uling atin danom, kindayat malat. Lalbog imbarko, potang indanom, lulubya, king barko. Aga nakakepo ini, uling ikakatampa maglakbe, miminga tamo. Nung nanay lulub kay katamo, makapota po, lumbog tamo. Nani paluban tamo, karing kay katampa misip at puso. Ini pong katlong utusan. Bala mo, barko yan limbog. Bakit nanin pepalub na king kayang isip? Takot. Takot. Poteng beto nga tao, tatakot siya, he is paralyzed. Malyaring lumakad. He cannot move. Ato yung panagkat nakikatani nga pong Ginoo. Tamo, tatakot king apong Ginoo. Nandi po, kasabi ko lang mapila na bossing ketang harap. May pag-jokes kami. Sabi nitang metong mong neng kailangan itang masaya nga na talaga ako. Ing Kristiyanong masaya. Ing Katolikong masaya. Palagay ko, kailangan na suryan nung nino yung tutukyana. Nung nino yung Diyos, akayang kikilalanan. Tamo tatakot. Datang nga pong Ginoo, tamo tatakot. At manatili tamong tatakot, o andyang atin man takot, tamo papaluban. Kalupan na nimbang barko. Mimingat tamo karetang taong lulob o paluban tamo isa sa biyenda po ta mag-create lang takot kay katamo, lumbog tamo po. Nino rin pakyabayan tamo, pakiramdaman tala. Pakiramdaman tala. Neta magsalitang bala, makatakot siya nga pong Ginoo. Kaya tamo po paluban, kaya rin pamisip tamo at puso. Lumbog tamo. Mikitiki, tamo kaniting pisamban, lalong-lalo na balang Domingo, banalang patugot, ulitan na ni nga pong Ginoo kay katamo nung ninoya. Metong yang Diyos, netok ng tataya kay katamo. Tataya na yung biyena kay katamo. Ito. Alam patugot, mabiyena yung kayang sariling nipang, mabiyeta mo kay tiyato. Kapamilatan ng sakramento, tatanggapan tayo. Yung kayang biye, kapamilatan ng komunyon. Susundo na katampaki sabihan, kapamilatan na rin kayang amano. Para bang kanita, lubusan maging masala kay katamo, na yun ang kikilala ng tamong Diyos at paninayan na Ginoo, ay makatakot. Alam patugot, tatayana, himbi na kay katamo. At ano naman yung gawan tamo? Panitasanang mamarap mo naman kay ning altar. Kaya tala mo po pag maragul, din yung kayong retablo, uling matuwa na yung betis. Ay, alipo. Nuniluwan tala rin at tsuking altar. Nino reni? O reni ring tinaya. Kalupadalaretang adwang utusan. Nanong tayara, imbiera. Tayara king apong Ginoo. Nga po talalawan tala, lalong-lalo na Santiago, balo kuminunayan dilin tinaya, ne po. At, tinggap na niya maning apong Ginoo, ing kayang buntok. Tabtab ya batal. O yan yung kay katang Santiago. Halimbawa ya kay katamo, dumakanano tamo kipag-ugnayan king apong Ginoo. Tataya. Ang kaya isip-isipan ko, kaya Tagalog po, naningawas tamo king faith. Kaya Tagalog, pananam. Laway niya po itang taulan dili. Nano ya? Datang last syllables?
palataya. Ay po wedding ini. Kita mo, palatayata mo. Okay? Palatayata mo. Tatayata mo kung tataya. Himbeta mo. Kita mo, tatakot kang risks. Uling, nung ka makasadyang mag-risk, may intindihan yung kasalpantayanan. Uling na magtiwala ka, sasalpantaya ka, mo naman nakakit yung kay kang paniwalan. Putawaring kakasal ka, balo mo nang malyari after 13 years. Paniwalan mo, nang malyari, balo. Sasalpantaya ka. Nga susundo mong tataya. Nga dapat tataya ka. Bakang biras, kita nga lang hanggang pamikalagod. Nga rin Kristiyano, rin Katoliko, palatayala. Po, sugal. Nung natataya tamo'y sarili tamo, hingapong Ginoo. Uling minuna ng tinaya at susundo na pantataya yung kayang biye kay kadam. At metong konkreto yung pamangilala tamo kaniting kayausan, ya pinitampotan tataya tamo yung kay katang biye para kin panyulong na nimbiyera rin kapatad tamo. Nandin po yung kay katamong responsoryo, pakiba tamo, mapalad lang rin ating takot king Ginoo. Mapalad. Yung kahit po ay isip kayong mapalad, malapad-lapalad nga na. Malapad-lapalad. At namang malatipalad. Nangaus sa kareta? Kapus. Palad. Malati. Wala naman kayo ngasong gaban. So, sana po tamong malapad-lapalad. Kaya tala kakalingwan, deng kapus palad. Huling ka rin taya, tatagpuan ni nga pong Ginoo, ka rin tamo at tataya, itampig kalub na kaya tamo. Pangadiyo ko po, pangadi taya punjiya na punjayson ng porempari tamo, banking kabi abe tam pamaglakbe. Ingkay kaming yapse kay kayo, ang pompami biye-biye. Iya makalbuk, kingkay kayong pami biye-biye. Doon ay makatatag pamurin, king kayong tiwala, king apong Ginoo. So, tapo kakalingwan, king Kristiyano, king Katoliko, palatayaya. Taya tamo, taya tayong biya tamo, kalupan na mo, nitatanggapan tamo, king komunyon, alam patugot tatayani biya na. At kalupara naman, dening idols tamo, idolo tamo, santo, at suking harapan tamo. Amen. Kalakad tamo po. Sasalpantaya ko king Diyos, sigpamayupayan totoo, lina lang kimbanwat yato, kaya si Kristo anak ng bugtong ginutamo. Pengaglik ng upayan ng Banal Espiritu, bibay kang Santa Maria ang Birhen, linasalalong ng upayang Poncio Pilato, mipaki kang krus, mete at mikut-kut, tinipaya ka rin mete, king katungal doon sinubli ang mete, pepeta siya banwang makalukluk wana ng Diyos ik pumayupayang tuto. Ibay ka rin magbalik kaya naman kete, banmukum ka rin mapiyang pong bengamate. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, Santa Iglesia Katolika, kim pamisamakding santo, kim pampatawad na rin kasalanan, kim pansublirang mering bete, at kim biye ng angga. Amen. Manalangin tamo, king ginutamong Jesucristo, bantayera na katamo, at dinan ding sablang tao, sumulong king alangkupa sa tula ng igpa. Nga tang manalangin, Ginoo, tahiran mo kaming sumulong king kapanaligan. Ulitan tayo po. Ginoo, tayran mo king sumulong, king kapanaligan. Para king Santa Iglesia, may pagkatiwalan king pamanatad, king pamakikasundo ning Diyos, nuka rin paman at kenuman, banatay no ring sabla, painturo king ligaya ning igba,
manalangin ta king Ginoo. Ginoo, tayran mo kayong sumulong king kapanaligan. Para ka ring sentipiko, kambening karelang sabing kagiwan, para king mayap at para king marok, ban atuklasan da ing tula ning pamanyuyu, king ketawan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, tayran mo kayong sumulong king kapanaligan. Para ka ring mimisip ing alanong silbi at alanang akarapat, ban atuklasan da ing tula ning mikakamalayan, king karelang kagiwan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, tayran mo kayong sumulong king kapanaligan. Para ka ring ating labis-labis, king karelang pamangailangan. Banatuklasan da ing tula ning makabulat apalad, apamamya ka ring aliwa, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, tayran mo kayong sumulong king kapanaligan. Para ka ring atyo, king upaya, banatuklasan da ing tula ning pamanyuyu, lalo na ka ring kalulong dili, manalangin ta ka ring Ginoo. Ginoo, tayran mo kayong sumulong king kapanaligan. Para ka ring sagana, king kasalpantayanan at lugod, banatuklasan da ing tula ning pamiyabot, king kasalpantayanan dat lugod, karing aliwa, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, tayran mo kayong sumulong king kapanaligan. Ginoong Jesus, ding biniring kay kang kalam, amitanam ka rin puso mi, daragulat mamukadkad, ban mi kamaragul pupul, ibad ka rin kay kang talasuyo at kakaluguran. Manatili kang ginumi, ngeni at manggaman kapilan. Amen.
Pero kurang kapatid, madalangin kayo. Kanitin kay kayo ay kakundahon, matanggap para pa ng Diyos, ikpamaypayan totoo. Tanggapan saning Ginoy tindaong karinggamat mo, king kapurit kaligay ning kayang lagyo, king kikatang kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoong Diyos, deti sanang ay na iyampang may, pasulungan ding lukod mi keka, at idalara kami king bi alanganga. Itiadwan mi, kilagyo ng Kristong Ginumi. Amen. King Gino, mantabi kayo. At kaya ka antimurin. Yat na ilaren puso yan. Makayat nano king Gino. Pasalamatan tayong Gino at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunipin karapat dapat at matulid. Impasalamatan da kang parati at numan ka rin. Huwag pa, Diyos king alanganga at lubos mayapaya. Ing sablang-sablang bagi, malati at maragol, itingan dapat mo. Ipamanaliwanin panahon, kalildo at kauran, pamintuanin batas mo. Intao may gawaya king kekang wangis, at may pagkatiwalan king lelangan kambining sablamong kapagmulalan. Ying maging talasuyom, mag-ari king sikluban king lagyo mo, at papurihan ing kekang ligaya, ting sablang dapat mo, kapamilatan ng Kristo, ake kaming Ginoo. Purihan da ka, Ginoo, kambering sablang anghel, tingkarelang dalit ning tula, at ngamingan kakanta. Tuningapin banaloy pa, ikay panibataning sablang kapanalan. Uli nito pagparulong pumi, pabanalan mula sana reting ayon kang Espiritu, bad barake kami, magawalang katawan, ampong daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayo mi daon ko sa loop, yung pamaylasat kamatayan, kinwani tinapi, at may pasalamat siya keka, pirasone, at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tangkapan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Iting ka na akong katawan, amidawan parang kekay. Makayan mo naman kay bato ng apunan, kinwani ang kalis. Pasibayan pasalamat kaya. At binyan ng kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Iting kalis ng kanakundaya. Hindaya ng bayo at alanganggang tipan. Ami pupu para kayo at para ka rin sablang tao. Banketa, ipatawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo ng misteryo ni kasalpantayanan.
Bidyangan ng kaganakan mo pa, ing kamatayan at paunyobli ng bebe ng anak mo. Daron miya keka, iting tinapin ng imbi at iting kalis ng kaligtasan. Lain mo pasalamatan keka, ing pepaliran mo kaming matampang talakad, king harapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbabami ang pagamuwa mo. Kaya kami nga sana may sulusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami anting metong, nimbanal na Espiritu. Ganakan meo ipaying banal na iglesia mo makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco kaya kaming Papa. I Florentino kaya kaming Arzobispo. Ting sablang pari ang pondiakono. Ganakan mi anak mong iyamong aris sa inaus mong meko kaya tiking yato. Antiningking binyag meteya. Kambe ng Kristo mirakayanan ya naman sana king kayang pamanyubling miye. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyelang angga, ban kayabe ng Maria Kapilan man Virhen induning Diyos. Kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring nuan mong apostol at ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian king kekabanding panahon, apurian da katapaligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kampen at kaya, ikpang mayupayang tuto, kagum ni Banal at Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggamang king alangang ka. Kimnit mong lugod at kapanaligan, bawis tamong ngayon, naging kakatang kaluguran na pa, at nga tamongan manalangin. Ikabos mo kami o kinu, king sablang maro. Balkod mong pagkalabing kapayapan, king panawad mi. Ban king kasupan, king kang pakalulo. Para di kami mikabos king kasalanan. At miligtas kami, king sablang kalikalikan. Kapang manenaya kami, kambining maligayang kapanaligan. King panyataw ni Yesu Kristong, king kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O kinubi Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay ka-apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kay kayo. E mo saan mabalikdan din kay kaming kasalanan. Donalawan mo yung kasalpantayanan na ning kay kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing kapayapanin kino, manatili sana kapilan man kay kayo nga. At kaya ka antimurin. Matula tapo ngayon ng ipakit, na may kakami itong tamo king kapayapan ng Kristo. Payapan po kay kayo. Cordero ng Diyos,
Ngayong kordero ng Diyos, ngayong milalako, king kasalanan ng yato. Luwan na rin mayawis king apuna na ng kordero. Ginoo, yak matampan tanggap kaya ko, dapat yagkas nga mano mo, kumayap na ako.
Panalangin damo. Baik pa, sumulang kami sanang king lugod, kapamilatan ng Eucharistia ang pigmasusyan mi, king kapigaganakan kang Kristong Jesus, ag inumi, manggaman king alangan ka. Amen. Lukok po sagli. Announcement po. Pakamalan kong kabalen at kaparokyo. Muna po atintamo pong special collection kaniti pong third Sunday para po king National Bible Collections. 30% national o CBCP, 30% regional, 40% miras po king Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate at miyayaliwata pong pamangailangan. Kadwa po, kalupa na po ning mi-announce nandin o ini po ing summary ning announcement po nandin. Dikil po king Paris celebration ning Solemnity of Christ the King. Saturday, November 25, 2023, after 5 p.m. Mass, in presensya ning Ari, mi patentiya po ing Santissimo para king overnight vigil and adoration amayari hanggang Sunday, November 26, 2023, after 5:30 p.m. Mass. Makabuklat siya po manibat ngeni hanggang Domingo, impisamban para karingke kayong donations in cash o donations in kind. November 26, 2023, Sunday, 5:30 p.m., dulang ning Ari o Banal a Misa. Kaybat na po ning Misa, ing dalo ning Ari o ing street procession ning Santissimo Sacramento, kambeda ring 7 altares king pipaglimbunan. Agkatanla po ring sablang sinimba at tuki king prosesyon at pasisamba at siklaudla ring dadalana ng Kristong Ari, King Santissimo, kabang makalwala po ring larawan nyo ning Kristong Ari. At timpong track makatuki king kagulutan ning Santissimo, ban ilagakyo po ring kaya kayong dagdag asaw para karing pakakalulo. Kayari po ning street procession, ing bendisyon ning Ari, king lalam ning canopy, at mapupus po ing kapag masusyan, kambening ceremonial lighting the ring decorations tamo po king patio. Last year, may kali tamo pong maigit kumulang 80,000 pesos cash donations and 80,000 muna man worth of donations in kind. Dakal pong salamat. Kasanmeting yo, King Pamanyuyo, King Gino, at King Balayana. Signed, Reverend Father Gian Peña Sagum, Parochial Vicar. Ang ginuman tabi, kaya kayo? At kaya ka antimurin. At yung may payong ginong Diyos, bendisyonan na kayo ni Pa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Matulatan ng ayam pang iting bisa. Kumetangin at dalata mo, ing lingap at lugod na ningapang ginong. Salamat, King Diyos. Salamat, salamat, ikaw o ipasalamat. Salamat, ikaw o Kristo, salamat.